clear tu te chebe le veku ka chanela ka lo lom le vek chawa tuntum hianin kan Mizoram le India chunga thil thleng lang sa zual ka ron ta lang do na ni ama sain like and subscribe kha milo me sak ve ngi turin ka roin na ni New Delhi February ni so paria sa ni som ni panga khan New Delhi Prime Minister Narendra Modi le Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad ai thani hovin rampani ayo minister le mi poimote anin koma trade energy investment tax innovation technology food security le culture lama thodun na turan ziakani rampani shoi tu te in kom hian ram chung le pona thil thleng mek te an soi hova thodun na an lo nei to sa an clear ho bok voin khan Qatari Businessmen Association le Confederations of India Industry CII baga invest Qatar le invest India te in kara in remna zi ani boga he huna hian rampania Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal le Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal ai Thani te an telani Minister Piyush Goyal chuan India le Qatar malam hun tur chu technology entrepreneurship energy artificial intelligence le rin tonna konga nasataka ain nga thu soya Qatar Commerce and Industry Minister point an ram economy bel chiang turin India rama investor le entrepreneur te jin turin sombok Qatar Amir hian India rama ni ni cham turin min khan New Delhi alo thlenga arol hian Qatar Minister le poi mo dang engmazat an lo tel ani Prime Minister Modi chuan airport alo moka tukin khan apualin Rashtrapati Bhavana hun manani he huna hian President Draupadi Murmu Prime Minister Modi le Union Minister dangte an tel ani kan Mizoram chung thil thleng hi in ngai thave teang aizol February ni som pariat sang ni som ni panga Chief Minister Pulel Duaman kutna thok tu ten Sawhthing an hralhna tu ruahman na fel tak siam ani to thu le Sawhthing ching tu ten an tharang ang te abo abang lova an hralh vek tur thu asoi voina ZPM Legislature Party Meeting Assembly Conference Hall anaya Pulel Duaman chuan Secondary Collection Center 62 atanga Sawhthing hralh tur ani thu soin aruala chawvek arem lo changa omani poin ruahman tu te thu le hla lo nga chang thiam turin kutna thok tu te chu acha ani munphia hral mek ani thu soilang bokin empanel buyer ten grade A an du khop le turan hmu lo chan te en zui mek ani thu asoya munphia hianin a hral tu ten an hral thei lo awmani chuan sarkarin march thla chhungin a le vek ton ti asoi bok ZPM Legislature Party thukhom hian sarkar malak na sang tele budget session a lom tur clear hovin thlai thar hral chungchang hi an soi ho ngal bok ani chutiang zelin nimin February ni som paria sang ni som ni panga khan Mizoram Legislative Assembly budget session voin atanga nei tura hian start question hi zaria le som paruk lut to in ziaka chan tur unstart question an ti chu somko paruk alut to ani March ni som ni thleng assembly thukhom hi nei turnin ni som pali chung an thukhom dona February thla ni ni thukhom turani anga March thla voisom pani an thukhom bokang assembly thukhom tan ni voin hian Larsab General Vijay Kumar Singh chuan kumkhata assembly in khom masaberani awangin dan pangai angin thu asoi bokang tuntum assembly in khoma hian March nili finance tang tu Chief Minister Pulel Duaman chuan tangkum thar sangni somni panga atanga sangni somni paruk atana Mizoram summan tu ruahman annual budget chu aphar ton bok ani ole khatizong kha tunatan karon ti chhuwa thei chuni mai se heng video karon ti chhuwa thina te hian du khop lo le thuron te pek turin nei ani chuanin comment section a khan ron soi thinula keima tan pon inzirna zel ani awangin kalomotang thli tu le ngai thatu te ka video tlom ngaya milo en sak thina awangin kalome like and subscribe kha ilati lawani chuan milo subscribe ve ngei turin ka so ma che like comment share subscribe video dang le akanin tong le theu don nia kalome